Nago numvaga uburyo ababiyita ba manager kugira ngo hashye cyangwa se habe ikintu cya danje bavuga ngo Murakoze mwese mwabakurikiye Smart Maker TV show. Nimba utari wakora subscribe yikore dukomeze kubana. Uyu munsi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2024 saa 5:2 nibwo hagaragajwe ibirego byose byarezwe Fata ku mavuta n'abamureze. Fata ku mavuta yagiye yerekwa buri umwe wamureze. Fata ku mavuta agira icyo abivugaho yiregura. Fata ku mavuta yireguye ku byo yatangaje kuri Meddy n'umugore we. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko mu bantu Sengabo Jean Bosco uzwi ku izina rya Fata ku mavuta akurikiranyeho kuza amahwemo harimo na Ngabo Medal Jean Robert, aho muri iki gihe yinjiye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo umwaka wa 2024 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali rwatangiye kumva urubanza ruregwamo Fata ku mavuta nyuma y'uko atawe muri yombi ku itariki ya 18 Ukwakira umwaka wa 2024. Ubushinjacyaha buhawe ijambo bwagaragaje abantu banyuranye Fata ku mavuta yagiye yibasira mu bihe bitandukanye harimo na Ngabo Medal. Ibyo byose yabikoze yisunze umuyoboro we wafata ku mavuta clip. Ubushinjacyaha ibingibi nibyo twari dukeneye mavuta ku itariki ya 5 Ukwakira umwaka wa 2024 yakoze ikiganiro aho yavuze ku buryo Meddy yabanye n'umugore we mu migeri n'ingumi, ariko Imana ikaza gusanga urugo rwabo ubu bakaba babanye neza, kandi avuga ko batari babanye neza ariko kugeza ubu bombi bakiriye agakiza. Ubushinjacyaha bwavuze ko Fata ku mavuta yasebeje Meddy mu buryo bukomeye, kandi ko muri icyo kiganiro ashinja Meddy kuba atarigeze avuga ku mwana w'umukobwa babanaga muri ghetto akajya yirirwa murya amaturu. Hejuru y'ibyo ngo Fata ku mavuta yavuze ko Meddy ari we mugabo wa mbere wemeye ko akubitwa n'umugore we. Mu kwiregura Fata ku mavuta yavuze ko yatawe muri yombi ahagana saa 2 z'ijoro avuye mu kiganiro ku Isibo FM. Avuga ko akigera mu bugenzacyaha yatunguwe n'umujinya bari bafite muri bo. Ati mfatwa nafungiweho ntazi, ndazwa kuri sima yamenyweho amazi ahantu mu cyumba ntazi. Avuga ko kuba atarahise abazwa byatewe n'uko yaguye agacuho kuko arwaye diabete, kandi aho yarajwe n'iyicwa rubozo rikomeye, aho ngeze ndasinzira. Yavuze ko yatunguwe no kuba abantu batarishimiye ibyo yavuze kuri Meddy kuko ari imyidagaduro. Ati ariko aba bantu bose ntabwo bazi iby'imyidagaduro, ntibazi naho biva naho bijya. Fata ku mavuta yisobanura yavuze ko ibi Meddy yabivuze mu rwego rwo gufasha abandi kumenya ko nubwo mu rugo haba intambara na nyuma urukundo rwongera rukabaho. Mu kiganiro yakoreye ku muyoboro we wa YouTube Fata ku mavuta clip hari aho yagize ati Meddy yaje kwatura ko yariye umwana w'umukobwa amaturu Mimi. Mbere yuko babana abantu bari bazi ko Meddy ari umuhungu yiyubashye adashobora gufata umwana w'umukobwa ngo amushuke amushyire muri ghetto amumara n'umwaka amurya amaturu. Avuga amaturu yabaga avuze kuryamana yavugaga Mimi. Nimba utari wakora subscribe yikore dukomeze kubana. Fata ku mavuta yavuze ko yagerageje kwiyunga na Muyoboke Alex bizambywa na David Bayingana. Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku mavuta yatangaje ko kuva mu mwaka wa 2017 yagiranye amakimbirane adashira na Muyoboke Alex, ariko yibuka ko hari igihe bagiye kwiyunga bigizwemo uruhare na Safi Madiba bizambywa ku munota wa nyuma biturutse kuri David Bayingana. Sengabo Jean Bosco Fata ku mavuta yabitangaje kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo umwaka wa 2024 ubwo yarahawe umwanya n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo yiregure ku birego byagaragajwe n'ubushinjacyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge no kubuza abandi amahwemo hifashishijwe urusobe rwa mudasobwa. Imbere y'urukiko Fata ku mavuta yavuze ko mu mwaka wa 2017 yari afite ikiganiro yakoraga kuri Contact FM cyagarukaga cyane ku makuru y'abahanzi mu bihe bitandukanye. Muri kiriya gihe ni nabwo Alex Muyoboke yari ari gukorana n'itsinda rya Charly na Nina, ubu basigaye babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko muri uriya mwaka aba bakobwa bateguye igitaramo cyabereye mu mujyi wa Nyamata banatumiyemo Meddy, ariko ntikitabiriwe cyane. Avuga ko icyo gihe mu nkuru yakoze yagaragaje ko aba bahanzi ari beza bafite ikimero, ariko batashyize imbaraga cyane mu miririmbire n'imitegurire y'iki gitaramo kurusha gusabana gusa. Avuga ko iyi nkuru yakoze itigeze yishimirwa na Muyoboke Alex kuko yararakaye abyukira kuri Contact FM asaba guhura n'umuyobozi. Icyo gihe yahuye na Gakwande Dickson wari programme manager amubwira ko iyo umunyamakuru yakoze inkuru ikababaza nyirayo atanga ikirego mu rwego rw'abanyamakuru
rukuru rw'igenzura RMC. Ati program manager yabwiye Muyoboke ko ntacyo ari bumufashe kubera ko umunyamakuru wakoze ikosa aregwa muri RMC, bityo inkuru yakoze ikagororwa. Yavuze ko uyu mwuka mubi wakomeje gututumba kugeza n'ubwo Safi Madiba ateye intambwe ya mbere asaba Muyoboke Alex ko yahura na Fatakumavuta bakiyunga. Bahuriye i Remera ahitwa Sun City. Fatakumavuta avuga ko agerayo yasanze hateguwe inzoga nyinshi n'inyama nyinshi. Mu gihe ibiganiro byari bitangiye aho Sun City Remera, Fatakumavuta yibuka ko haje David Bayingana mu mvugo ikakaye abwira Muyoboke Alex kutazigera yiyunga na Fatakumavuta. Fatakumavuta avuga ko yababajwe n'aya magambo, ararakara asimbukira Bayingana bakizwa na Safi Madiba. Ati mu burakari bwinshi Bayingana yafashe ikirahure cya Hennessy agikubita muri mashine yari ihari irameneka. Avuga ko mu gitondo Safi Madiba yamuhamagaye ku murongo wa telefone amubwira ko yakoze neza gutera intambwe ya mbere gushaka ubwiyunge. Uyu mugabo yavuze ko kandi ko muri Werurwe umwaka wa 2024 ubwo yari akimara gutangira akazi ku Isibo FM yasabye umuyobozi we Kabanda Jean Dodier kumwunga na Muyoboke, ndetse byatangiye gukorwaho kuva muri Kamena 2024. Ati umurongo wo kwiyunga wabereye kuri radio uyoboye na Christian Abayisenga na Jado Kabanda. Twakoze ikiganiro cyabaye amasaha 2 turangiza twiyunze. Icyo gihe ngo Muyoboke yabwiye Fatakumavuta kamwanga kubera ko yatangaje ko yatandukanye n'umugore we. Arenza hati ibi byose yambwiye byabaye mwaka wa 2015 ntaratangira itangazamakuru, bityo nta ruhare nari mbifitemo. Akomeza ati ibyo Muyoboke ndega byose ndabihakanye nshingiye ku kuba hari aho twagerageje kwiyunga nyuma akagerekaho kuza kundega. Ndabihakanye.